हाग्रामा महिलारि बिथाङा फैगौ बिटिसि बिसायख'थिखौ जेनगोनखौ मिथिखानानै बिथाङा गिखांनाय मोन्दों, समखिखांदों। खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि। बे समाव हाग्रामा महिलारिनि सायाव गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों बिथां खाम्फा बरगयारि बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथांखौ थांखिनानै बाथ्रा बुंथिदों। बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथांजों राजखान्थियारि भाबै रावबो दैदेनगिरि गैला। जेरै खाम्फा बरगयारि, चन्दन ब्रह्म, सानसुमा खुंगुर बसुमतारी आरो बेनि अनगायैबो हितेश बसुमतारी आरो नेरसोन बर' बायदि दैदेनगिरिफ्रा बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथांखौ नागारनानै थांबाय। बे बाथ्राखौ बुंदों बिथां खाम्फा बरगयारि बिथाङा। बे समाव थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव गोबां दैदेनगिरिफ्रानो हाग्रामा महिलारिजों गैला। हाग्रामा महिलारिखौ जानगारनानै बे समाव दैदेनगिरिफोरा गुबुन राजखान्थि हान्जायाव हाबफैबाय आरो बे बाथ्राखौनो बुंथिदों बिथां खाम्फा बरगयारि बिथाङा। आरो बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जे बे समाव हाग्रामा महिलारिया बैफोर बाथ्राखौ एबा फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव बिथाङा जेनखागोनखौ मोनथिखादों आरो जायनि थाखायनो बिथाङा गिखांनाय मोन्दों, समखिखांनाय मोन्दों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां खाम्फा बरगयारि बिथाङा। बिथां खाम्फा बरगयारि बिथाङा हाग्रामा महिलारिखौ थांखिनानै बेफोरबायदि गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों आरो बिथाङा बुंथिबावदों जे बे समाव जोंखौ जानला मानला बुङोब्ला जोंदि सहाय खालामनानै थागोन एबा हजम खालामना थागोन बे नङा। जोंबो हजम खालामग्रा एबा सहायनानै थाग्रा सुबुं नङा होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों हाग्रामा महिलारि बिथांखौ। हाग्रामा महिलारिया माबा मोनसे बुङोब्लानो बे गावखौ जे गोख्रों एबा बे समाव जोंखौ एबा खाम्फा बरगयारि बिथांमोनखौ बे समाव गासिबनिबो दायनिगिरि जुदि साजायोब्ला बेखौ जों सहायना थाग्रा नङा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां खाम्फा बरगयारि बिथाङा। जोंबो फिननाय होगोन आरो बेखौ सोरखौबा गिनानै थाग्रा जोंबो नङा होननानै गोख्रों जादों बिथां खाम्फा बरगयारि बिथाङा। आरो बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव गोबां दैदेनगिरिफोरा बिथांखौ नागारनानै थांबाय। फैगौ बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय बिथाङा गिखांनाय मोन्दों, समखिखादों, जायनि थाखायनो बिथाङा जानला मानला बाथ्रा बुंबाय दं होननानै बुंथिदों बिथां खाम्फा बरगयारि बिथाङा। परमेश्वर ब्रह्म एमएलए নাই, আমাৰ কি বুলি কয় হিতেশ বসুমতাৰী এমএলএ নাই, কমল সিং নাৰ্জাৰী এমএলএ নাই, নেৰসন বড়ো ডেপুটি স্পিকাৰ এটা সময়ত তেখেতেও নাই, বহুতো সকলে নাই। ইভেন তেখেতৰ ৰাইট হেণ্ড আছিলে এটা সময়ত এই সমষ্টিৰ আমাৰ ৰাজীৱ ব্ৰহ্ম, তেখেতৰ লগত নাই, চিৰাঙত নাই, মানুহে নাই, কোকৰাঝাৰত নাই, জ্যেষ্ঠ নেতাসকলে একদম চবেই এৰি গৈছে। গতিকে আগন্তুক নিৰ্বাচনত হাৰাটো নিশ্চিত, এই কথাটো তেখেতে জানে। ইয়াৰ কাৰণে খাম্পা বৰগয়াৰী চন্দন ব্ৰহ্ময়ে মোক এৰি থৈ গৈছে। মোক মানে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে তেখেতে কিবা গালি দিলেও, তেখেতে দোষাৰোপ কৰিলেও, তেখেতে বেয়া কাম কৰিলেও আমি যেন সংযমী হ'ব লাগে, হজম কৰিব লাগে, এই তেনেকুৱা ভাবিছিল। আমিতো তেনেকুৱা ব্যক্তি নহয়, আমি ভালটো ভাল কওঁ, বেয়াটো বেয়া কওঁ। গতিকে আজি শংকিত হৈছে আৰু তেখেতৰ যিটো অক্ৰামী মনোভাৱ, এইটো ৰাজনীতিত নচলে। এইটোতো মইতো এই প্ৰচেছত ইনভলভমেণ্টত নাই। মই এতিয়া UPPL দলত আহিছোঁ, চৰকাৰৰ কামত মই হাত দিয়া নাই। খালি মই প্ৰাৰ্থীক এই আগন্তুক নিৰ্বাচনত কেনেকৈ জিকাব লাগে ইয়াৰ কাৰণে কাম কৰিছোঁ। হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ৰিপিটেডলি কৈছে যে মই ইতিমধ্যে 22টা সমষ্টিৰ কেণ্ডিডেট ডিক্লেয়াৰ কৰিছোঁ। মানে তেখেতে যিটো আইডিয়া এটা মানে অনুমান কৰিছিল, যদি আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আহে তেতিয়াহ'লে চিট শ্বেয়াৰিং হ'ব 20টা। গতিকে মই 22টা অলৰেডি ডিক্লেয়াৰ কৰিছোঁ। সেইটো জানি শুনি এপছৰ প্ৰেচিডেণ্টে মোক কিয় ইউনিফিকেশ্যনৰ চিঠি দিছে বুলি কৈছে। মানে তেখেতে ক'ব বিচাৰিছে মই সেইবিলাকত নাই, মোৰ 22টা হৈছে, আমাৰ কণ্ডিশ্যন কিবা যদি আছিল সেইবোৰ ফুলফিল কৰিব পৰা নহয়, গতিকে মই ইউনিফিকেশ্যনৰ প্ৰচেছত নাই। এই কথাটো ইতিমধ্যে তেখেতে ব্যৰ্থ কৰিছে আৰু চবেই সেইটো কথা বুজিছে। গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত
ইউনিফিকেশ্যনৰ কথাটো কেনেকৈ আমি আশা কৰিব পাৰোঁ নিশ্চয় সকলোৱে বুজিব পাইছোঁ